Kapitan Inteng! Ada reklamo ana awat ko. Tuyang, agdengeg ka. Adda ka no reklamo dakin ka. Anya day ta reklamo, Kapitan. Nalain ka kano nga agmarites. Tila iwarwaras mo nga istorya. Saan mo't nga umno? Adaya mag... Aklo nam nga minan. Ay nasan nga rod apod no day ta. Apay ko mga aminag ngay. Ay, isardeng mong tagmarites. Taado ti gumurgurakin ka. Chip, patay bagakan ka. Likliklikak dagiti marites. Ngam umay nakmat danunan nga istoryaan. Ay kwa, parakin ka dayto yung istorya, Chip. Anya manan day taya. Sadot ka karaw. Nagkuna. Kat no nakagagatak. Ibagadak din asadutak. Dayta mo ti warwaras ni Nana Tuyang. Rinabi tayo pa'y ama pa nagronda. Awanan na, Chip. Inwaras na nasadot ka. Ay, saan ka lakano abasta sa daut? Numero 1 ka kanupay asa daut. Maray, nakitam ni Tuyang ka. Nakitak mo't pare. Limabas. Nakabag ka nakapayong. Ha? Nagpaabagatan mo't. Rimwarman na nasapsapa. Di na pa'y nalpas na kiti trabaho na balay may. Saan pa'y nagluto? Saan pa'y maray? Saan pa'y nakakupin? Ay unay mo't daytan. Ay, napanag ngamin nagiwayway itinuang kao. Kastamot tinja kalding kao. Isu ajak nasiputan no sa dino tinapanan na. Iti simang puta kawanin ni balay may. Ay, nagsapaan na pan nakimarites. Ay, ajak amo no sa dino tinapanan na maray. Ay, sayang lang ti oras ko amang surot ken kwa na. Anggal, ada ibagakan ka. Anya day ta kwarag. Ibagbaga ka no ni Nana Tuyang kadagiti taaw. Asi ka akapitan ket kurap. Pangibagbagaan na. Kadagiti tattawa. Nagaduti ng ibagbagaan na. Imbaga na mo't day ta kanyak. Sana mabambanog tingiwat day dyan nga istorya. Agasam. Ibagbaga na pa'y asadutak ka now. Sadot ka. Kat ibaga naman ako rakutak. Wanang kail. Aging nga asan asumardeng ni Nana Tuyang agmarites. Adu pa'y ti istoryaan na pakaperdyan tayaw. Problema pa nanday ta. Malaman, maribanang, limnakan di inay. Ay, isumot lagayam nga agawidan ni Maritoyang. Wag nga rod, kasla na pa nagtrabaho. Anya ngay nga ta tinaganab na iti dayta nga inaramid na. Awan nasayang laang ti oras kan panawin na. Adda nga ta maisaang naakananda ka ni pari ba daw? Pangalaan na ngay, ka nagmalmalamutan na pa nagmarites. Sapay pulos asaan at tumalyaw dito'y ayanta, maray. Ay, panagkunak. Dinadaal natan kadagiti kumarita. Equals plus divided by times. Tuyang. Di nakdisturbon tamadama ak ngagkwinkwinta. Kanyat kunkwintaan. Awan ba't negosyam? Agtalda ka ko na. Napuno ba't niyagpaiso day ta notebook mo iti anya ditan? Listaan day ta? Kunak lang aruden ngagtalda ka. Kita man, nayaw-awa na ka. Damdamagak lang met no an-anwam day ta listaan. Listaan nga raw dagiti imaritis ka. Anya? Kwinkwinta numanupay dagiti imaritis ka. Anya kalakit din aya. Di ka makauawat. Masapol pa'y laaya akwintaan. Ay kat siyempre Mbala, taituloy ko ti agkwinta. Iso asumardan kan. Ingkakit aglutong. Ay bagbagaan man ni Tuyang mo paray. Apay paray. Tila iwarwaras ng istorya kadagiti tataw. Ay, di pa nagmarmaritis natin kaya't mo asawain. Win, ibagbagaan na kit din ako rapak. Saan aya? Uray si karsamot kat mamati ka ako rapak.
Ay ko awan ning bagbaga kakasta pare. Basta bagbagaam ni Marituya. Badong! Badong! Apay aya. Iyala anak man, itinalami is adanong nga inumag. Darasam! Na, kagap-gapom lang nga napan nagmarites, agi baon ka manain. Makain inumak nga raw. Alada, iyala anak kaun. Ay, Diyos kita, pati inumam. Sakpay lang, may tibaon mo. Hay, nanon aya dagiti maritis ko pa'y dita. Daytan. Ay na. Ay, nagmayak ti uminom itinalami is adanom. Na, hoy, tuyang. Saan ka kanong agis istorya iti kumkumporme kunan ni Kapitan? Tanarigat ti makarma. Ha? Siya? Makarma? Hoy, tuyang, isardeng mo daytan nga raramidam tamaday. Ay nasi ka ba daw dinakdiktaran no di mo kayat nga uray sika ket iyaramidak iti istorya. Na, ay Diyos kika, siyak lang nga rodon ti paralutom. Ha, kastapay ti bagam kanyak, Diyos kika. Ay na, pudno launay ti imbagam, mare. Pudno. Imbagak nga. Inyaramidan natan iti isyo ni Marituyang. Ison ti iwarwaras na kadagiti tao. Ay, kunakon ka. Idi pailaan nga da suspetsak ang madingar aramidan na. Siya ka no, mangal alak iti pondo ti barangay nga igatang ko iti papaitan nga ipasidakken ni Enteng. Na, agasam dayta. Kas nalay bagbaga ako rap number 2 ka. Kas lakastan mare. Ken si kamet marikwanang, ibagbaga na nga adumet kanun ti imbulsam apundo ti barangay. Ay, nagdakasan. Di oray umay nakapkapan ita no da makita na nga imbulsak. Iso kano ti igat-gatang mo kadagiti lakom dito itersenam. Ay, makaungetak no kastalaan. Sana nasayat day tang ibagbaga na. Ultimo 5 awan to pa imbulbul sa kapundo ti barangay. Ay, wen nga rod apay, basta makakupit kalatan iti kwarta ti barangay. Ay, panggapwak kumamot amapan mang kupit iti pundo ti barangay nga igatang ko iti sidaan ni Inteng. Katnuan anusan na tagsid sida iti inggis nga ugot ti sayute. Ay, madiday tangar aramidan ni Marituyang. Makaungot kansa talaga, mare. Talaga makaungetak. Sana mabalinday tangay si istoryahan na. Sungatak man no lumabas ditoy. Anyan to nga rod ti aramidam kan kwa na. Ay, katapa ka! Numabalin, ipungot-pungot ko, tap nagnakam. Ay, baybay amlangan. Tajay ko na ni Inteng. Adda karma. Kaanong tupay ngay makarma. Adun tupay apa merde ngay waras na kontra kanyak. Ay na, makaungata ka talagan, maray! Nagasang may tayo warwaras gaya man ni Marituyang dito'y kabildatan ako rapa. Ay, nangiwarasan na ngay. Amin asulay, pinindanan. Ay, uray na kami kan ni Marikwanang. Pinirdi na kami. Mapunwanak lang makita na. Ay, wun nga rod Lumabas lang dito'y balay Amin tayon, kat makapungtot kan kwanan. Agasem, inaldaw arumromwar. Tapno mapan lang agiwaras iti madi nga istorya. Anya launa yun ay atibasol tayo kan kuana. No siyak, awan tamok. Tapi nadawatak mo't idi may nagdawat iti buguong. No kasta, impadawat mo gayam jay kakaisuna bugoong. Isumot lagayam nga awanan, idi usarek ko ma. Kumari tayo nga ron, di padawatak. Ay, jangay asin anagadaw. Impadawat mo pa'y. Pinadawatak tawan kano pagasinda iti sidaenda. Ay, isumot lagayam nagbasit tinabatay. Impadawat mo pa'y gayam kan kuana. Ita perper dyan na kaon. Di na pinampanunot dagiti inintid ko kan kuana. Danom kunakken ka! No ayaban ka! Umasidag ka dagaws!
At nga rudmat aramidak. Ayan dyan na lamiis adanom nga inumag. Kalkalpas mo man ang nagmarites. Wan, iso ang makain inuma. Saan ka pa nga umin-inom adagaw si tinalamiis? Tapay. Amangan numapas maka. Oho, adulamin nga bagbagam. Iyalaan nakit din iti danaw. Huwinin! Mabitlaing! Ha? Pasma nga bagbagam. Uro-urayak arumwar ni Marito yang dita balayda, kwaraw. Tapay, kagawad. Sungatak man. Apay at ilay bagbagana. Padpadaksan nak. San samot na rumwar? Sigud mo't ano kastoy asumingising ang tiinay, rimwaran. Ay, basta urayak. Di oray manteng nga tal daw. Urayak lata. Nusungatam, iraman mo itong arudan dagiti inwarwaras na, asadutak ka now. Wana, pati di imbagbagana ako rakot ni Kapitan. Ibagak day ta. Amin ang kagawad. Wan, naglisi ka dita. Di ka glingad tapno makitak no lumabas ni Marituyang. Hindi nakikaya dito kasama daw. Mas daawak man. Di magkalmatan day tangiwat mau. Pimuskol pa yan dagiti bibig mau. Ay, marigatan ka pa yan niya agsaw. Badaong ko naman. Adong. Adong matlaing tirimwar. Ay, madya talaga. Uli teman. Badong ko naman. Ay, nakaroon makasawa na sayat. Kasaway lalagan mo ti pabalikas mo kanya. Aniya. Ay, pagasnak mo daw pa-doktor niya. Apay nga taasaan matla rumuwaran ni Marituyang, kwarog. Sanan arumwar day jay, gaputag sakit. Ha? Anyat sakit na? Napasma ka no tingiwat na. Adayamot kasta? Una, tanumalpas nga agmarites, uminumadagos itinalamiis adanaw. Aniya? Na. Apay aming mingming ang matlaing ang iwat ni Tuyang kao, paray. Di ko nag-ipadoktor tayaw. Kwa paray. Noon na pasma day tangiwat ni Marituya. Ipagasnak ko ba? No isardeng mo ti agiwaras iti dakis adaman, Marituyang. Agsuble iti normal day tangiwat mau. Ha? Ay, Tuyang. Kabailam nga tangaramidan day ta. Na, saan pa yung awatan pare? Wan nga. Translate mo man. Ah. Translate it. Ay, sige. Ti kunana, pare. Wen, aramidan na. Agbalbaliw ka nun, pare. Oo, kitab! Mipis basitan ti bibig na alimtag. Ha? Na! Nagasan kan Tuyang. Ha? Ay, wan! Sanon alimtag tingiwat ka? Ay, kapitan, amom ka dahi karuba mi abakay. Nakitaray itilakay. Asus, Na! naglukon abakit day ta. Tuyang, agchismis ka manayin. Kaya't mo talumtag manin day ta bibig mo. Ay, wan anya. Kunak gayam nga isardeng kong maritais. Ala, agawid kayo, Marituyang. Usto, ti Marites. Ay, nanatoyang. Di ka agistorya iti pakadadaalan ti padam a tao. Tapnosan kanto a mairupo. Ala si Jay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Apay nga, Uncle. Sakmat lang nga nakanayon ti agpaspasin siya. Kasta nga ron tinasayat at tao, managpasinsya. Kaslay tay, sinuron nakmanan ni Tata ba daw? Impok kaw na paimot nga raw. Anyat impokaw na. Kwaraw, kasla pinarpara kawayan ti boses na. Kunana, Anyang itinsong bat mo? sana kasi mong bata. Tay sumat ti kanayon mo nga ibaga kanyak. Ngagpasinsya ak. Ay, uwin! Masapul a good boy ka. Nga maglamblamos nga minan ni Tata ba daw? Pasensya mo. Agkabaw siguron talakayan. Sana kabaw dayjay, tangsayt. Ay, adun tinararamin na abasol kanya ng pinaspasinsya klata. Apay ba daw? Anya manan timpok ka mo kinikwarog di tarwar Adaya, may. Nangag di ka nagliba. Impukaw ko laang mata. Kumusta ka, Kwarog? Kunak? Apay kunam, jak nangag timpok ka mo ang makapasair itirik na. Na. Ha! No si ka ngay matipok kawanda itikas jay. Ay kat, dumanog ak Kita day tanga ugalay nagalas. Syakida, hindi luklog kunda. Oray asinaw, awan kabuting kaw, lumabanak Ay na, naglastog kan mga may lakayan kan. Imbes ko maanasaya at ti aramidam, saan ta puro kanukwan. Anyat gatanam, Kwarog. Nay, nakaisam kalata kagawad. Wen ata bigbigat. Narigat mo't no na kami suutak nga aglakaw. Gumatak man nga ron dite. Marikwan ang bak! Na, unay mo daytan, mangperde ital daw. Apay nga, pinukawan na ka ni Tata ba daw? Marikwan ang bak, kuna naman. Ay, jak man na mo. Bigbigat kasta tipukpukaw na. Nasakit sa mo, tinagam na kan ka. Awam mo tinaramid ko ama di kang kwana. Marikwan ang bak! Ay no, mangrikapaksan no kastoy laang. Ay, sana, awan ti paggatangan mi, numangrikap ka. Nagmayat ti rubwatel daw kaw. Nga madama day tabadong amang perde tal daw. Baak! 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 Ay, Baak! ulit-ulitan na. Baak! Ak! Ak! Ay, no. Baak! Baak! Numakaunga taklaan. Ipukaw ko matakalbaw. Apay ngay, anak karikap ti tersina ni Marikwanan. Amok ti rasaw na natuyang. Anya, kwaraw. Naperdi ti aldaw na, gapo kini Tata ba daw? Anya ti inaramid ni tatam abadong kenkwana. Pinukawan na ni kagawad ko anang. Marikwanang bak, kuna na. Anya, impukaw na day ta. Iso nga imbis ang nakaisam ni kagawad, naperdin ti aldaw na, nangrikapain. Unay katday ta abadungan. Naglastugmat nga ni Tata ba daw? Apay anas kan nga ipukaw na ti kasjay. Nakarikap mo ti tersena ni Marikwanan. Apa nakarikap? Kat no itay lumabasak amapan iji barangay hulkat nakalukat. Ay, kasanumat nga men. Impukaw kanu nga men ni Pari Badong ti Marikwanang baak. Na! Ay, uri asinumat akit marurod no kasta ti bagada. Ay katwan dinadaal na ti aldaw ni Marikwanang. Saan lagayam an ni Kwarog ti luklukwen da di apari badong. Pati gayam ni kagawad ko nang. Apay, kasta at talaga ti ugali day jay akong parem. Gapuken ka. Saan akon anak kagatang iti sardinas nga isagpaw ko di ta papaya. Iso nga anusam tagsida iti papaya laeng. Unay kabatan. Apay pagsidaan na kiti papaya laang. Kinapay pabasulan nak Kasano? Pinukawam gayam ni Marikwanang abaak. Na. Apay akarorod na kat pudno may. Apay ang masapul nga ipukaw mau. Wana tapno mangeg na. Apay ang naskan nga ipangagmaw.
Nagadong ti damdamagam. Kaya't kung ngarod nga ramidan. Idi damaw ni kwarog ti pukpuk kawam iti nagdadakes asao. Ita, nimutan marikwanang. Ay kat orayam nga oray day di akong pare ka kapitan kat pukkawak mat iti madi. Apayanas kan nga ramidum day ta si kabadawng. Kayat mau taguraan da ka dagiti kabaranggayam, Trip ko ngarod nga ramidan. Kastoy ti kayat ko abiyag. Timang busor iti padagkatao. Nagpasada taman ng Chip. Ay katuon na usay. Barang makaduta ita iti pasahiraw. Kita ang dayjala kayo. Kimitakan ka, Ita tabadong mait. Apa nga takit kita na ka? Kaslamok no anya manin ti aramidan na. Ay, ure siya. Kaslaan mo kung tiaramidin na. Kwaraw kangisitan at tanot. Nangagmaw. Ay na, sung bataksan. Makaungita ka. Ay, si ka man usong batam. Anyang iti isong bat mo, Chip. Danggam. Kaslama nga gawin lakay. Uray gwapaw kan nataragay. Mayat matla din sung bat ka. Ay, mayat, Chip. Takinuntram timpo ka na. Kita, si Martin. Nabakain. Kwaraw! Ha? Sugargar niya buhok na! Sugargar ka naman ng tibok, Mau. Pudnumat kit di Alangan mo't abay-bay ang manan. Sungbatam ki din. Uray do ti chicks na. Mayat, Chip. Naglaeng kan nga nagpanunot ti kasta nga isungba, Mau. Oh, sana na si mong bat. Naibusan iti ipokkaw na. Ti malikudan. Nauman san. Amo ka, no anya ti isungbat ko kinitata ba daw? Yes! Inabak ko ni Tata ba daw ang kail? Da. Apay ako nam nga inapak mo. Idi pinukawan na, pinukawak mait. Kit. Naibusan iti ipukaw Nagawi dahin. Saan nakasiguron apok kawan pay. Sana na, tamo na nga bakak. Laklakayan kas dati aramid na. Nagulimak day jayan ang kail. Isa pay lako ma. Iso ano si ka, no pukawan na ka, pukawan mait. Padasin nakapok kawan. Sa akapitan te kasta na. Di na padpadasin. Kasta ti kapitan, sana paaba. Apay anang rikap ka idi na minsan nga aldaw, Maray. Kasanaw, masurunak iti day jabadong. No kasdya apukpukawan na ka, bye-bye amlaang. Dinadaal na daw ka. Saan ka amang rikrikap? Tawanan at ipaggatangan may. Umay kumaman ang tagpukapukaw. Ay nupukkawan na ka. Adda kumamot ipukkaw mo kan kwa na At dahin sa ganak, Maray. Sigurado mo't masaktan iti kasta unay. Kasta aya. Anya ngay mo't ti ipukkaw mo. Alaman, tadanggak man. Danggam tulaangan no ipukaw ko, Maray. Nagmayatid tagina na dito'y sirok ti mangga. Nagprisko ti hangin na niya ang kail. Ay uwan nga rod. Ay agin tayo nakmana. Kapitan Enteng! Awan muna! Nangagmuday jay. Wanang kail. Kita man no asino tinagipukaw. Ni Tata ba daw? Dayjay manaw. Ay, apay ang naghilig nga gipukpukaw iti kakastaday taataaw. Enteng! Batenteng! Awan na pulos! Proyekto na! Nagpukaw manay. Na, gusto ko mamutan dyan na minsan. Ang pinidwa na pa'y. Pukaw matang ng kail. Wen. Badong! Day talamang pirpir di ti amuna. May timpo ka. Naguray ka ang kail. Siyak mo't nagpukaw para kan ka. Badong kalbaw! Badong ngisay! Badong bangsit alakay! Badong tupol! Ay, uston, nagadumot din. Una, tapod numit nga raw. Kita marurutin na. Pimanaw na. Pimanaw mga pesa. Kung nagtumot kan ka ang kail, inamak ko manay. Dajay, timali ko din. Awanan, kanayo na maabak ni Tata Badong. Sumardengan day ta. Hoy! Sika! Kuwarog! Ha? Umasidag
ka man ditoy. Sikat yadda ka sa pulan na. Iso asikat yung masidag. Naglastog ka. Saan ka mo't ngayon ano Apay ngay baga man nalastuga. Apay atilay pukpuk ka ba? Sikamatin mo na. Ha? Kunamla na sino ka akalengan Aw, nagadayo ka ng laylayatan nakitidanaw. Danugin ka na. Ay, nalisyang ka. Na, Nalisyang ka. Wan. Dati ba Nalisyang ka manain. Na. Nalay nga kaglisay. Dati ba Dati ba nalain ka aglisya. Kaya talang ti paglay nga maglisay. Ang dabay paglay nga ka sa balay. Ha? Nalay nga ka sumipat. Anay! May sabay. Anay! Nagsakit. Anay! Gusto na nagsakit. Kung nagtumot kan ka. Ay, nagsakit gayam. Kasasakitan na napadasag DJ ako, ano? Anay. Isuadyak ko makayat ti sumipat. Tatalaga na sakit ti sipat ka. Aw, apay alim mabaga day tarupam ba daw? Ha? 5 baga talaga? Katuan, nakadkadlaw ti lumatiramay. Ha? Madlaw ay ha? Unmag, asinaw, tinangsipat kun ka. Ni Kwarog. Day takot nga men, tanagasam ka mang suron iti pada matao. Ha? Anya ngay, di nakaungatan kun ka. Sapay nagsakit. Day ta ati malalam. Ay, sana mabalin ta. Mapanag agreklamaw. Pagreklamuam. Kiniparinting Badong kalbo! Badong ngisit! Na. Badong topol! Paray. Kita nakasango akin ka. Ngampukpuk kawan nagpailaang. Kan sursurunin nak ni Marikwanang. Kagawad. Agoray ka man, Kapitan. Di nakpagsardangan. Tadyak pay na ipapastiyungat ko kang kwa na iti adto abasol ngay naramid na kanya. Ay, bayam tasyak ti mang kasarita ka ni Paribadong. Adto ti basol na kanya, Kapitan. Ay, bayam ta kasaritak. Kun saan laada kayaw? Uray sakmit. Ang pasensya aklatan ni Paribadong uranya ti bagbagana. Pinukawan na kamatlaan, Kapitan. Katwan. Ay, numabalin nila kumadagpili iti kabaranggayan. Jak pulos pilyan day tabadong. Papayaban na ka ni Kapitan, Chay. Anya man ang tibasol ka. Nagreklamo ka na ni Tata Padaw. Isupay ti adaganas ng agreklamaw. Wan, Chay. Kat, isumot agar aramid iti maday. Sige, iganay. Sangwat ti anyaman na reklamo na. Idi kwan pare, sinipat nagmatan ni Kwarog. Nagsakit. Kita maanay. Kita At dapay lemat ramay na dito ipingping kaw. Awan mo't makita. Dito imot makin kanawan. Kita dito makin kanawan na pingping ko paray. Adamat na dangran dita. Dahil sinipat na. Wen paray, nagsakit siya. Anay, nagsakit. Marik nagpaila ang aking gait at isakit na pare. Medyo naputol pa itirik na kanya kahit. Saan mo't alam matisipat dayta? Kab dayta, isong iswam lang. Saan mo pare? Denggin taman mo't tipalawag ni Kwarog. Anya mo nga iti ipalawag na. Naglawag, basol na. Siyak mo tiyag palawag. Wang nanggal. Aklunag. Sinipat ko ni Tata Badawng. Anya ngay, nangagmaw pare. Aklunan na sinipat nak. Naglawag, ti panangaklon na. Angam, baliktad je panang sipat kaw. Uray man pabaliktad pare, nasakit lang ta. Kung nakmatankan ka, naglemad agiti ramay na dito ipingping ko. Sika nga men, tinangrugi iti gulo. Uray pa'y aparay, ngam sana rumbang nga si Patanak. Dahil atawan ko si Patanak pa'y lang, mate. Isungarod, laklakayan kan. Rumbang arespita rin da ka kumagam kastabot ipakpakitam iti padam atao. Ala, dumawat ka iti dispensar. Kwarog.
pakawanin na kon. Pare, pakawanin na meten, pare? Amin ang napasaktam, dumawat ka iti dispenser, Uwen, pare. Aw, napakawan kan tata ba daw? Ket pakawanin nakmata Ket sapay lako ma. Tas saan mo nga ulitan dagiti madingay inararamid mao. Nasaysaya at matlaang apagtungtungan dagiti saan apagkikin na awatan tapno masulbar ket naragsaklat na ti panagkakaarugan. Ala sige, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Kag, asino ka nung nga babae nga inyawid ti anak ni Ingo iti na minsan nga aldaw maribanang? Berna ka no, matinagan na. Berna ko na, Maray. No saan ang agkamalay? Dahita di babae nga agsisinno kat tiyaw awid na lalaki di balayda. Ay, wen, isuday jay, marikwanang. Ay na, mas daawak laang. Anya ngay ti aday ti dayjay a babae. Apay aday jay pay laang mo tinubya ti anak ni Ingo. Imbagampay, marituyang. Di na ngamin amu ti agpilay, Maray. Ay no anak ko day jay. Mga no pinapanaw kun ijay balay. Oray siyak mata maribanang. Ni, alas 8 gaya mo ni Tirabe eh. Di kay pagawad. Madamdaman tun Maray. Sana balay, taadda ni Badong nga agluto iti pangrabyan may. Ay uray siyak, Maray. Sana balay, tanagawid mo ni Inteng. Sigurado nga agluto day jay. Adakon ba daw? Anya nga itinluto maasidaan ta? Ay kat kinan min akin ni Blackie nga aso ta. Jay linutok. Na, apay nga'y adinak inbatyan. Ay kung nagngamin ano maturog kan iti ayan ni Kumari Makwanang. Kita man ti oras. Alas 9 ni Tirabi. No kasta, napatpatag ni Blackie nga aso ta? Ngamsyak, ha? Naimbag pa ni Blackie ata da serbina dito'y balay. Sika nga'y, sakit ka lang iti ulo. Na, ayan day ta Blackie. Ay, nay. Hindi mo saksaktan ni Blackie tuyang. Ha, siyak ti makalaban mo. Inteng! Ada akon! Ay, lukatam tiri daw. Tanay, naglamak di tiruar. Inteng! Nay, apay ngay? Saan mat asumong bat ni Inteng? Alas 9 pa'y laang mat itirabi eh. Inteng! Lukatam tiri daw, kunak! Asino tinangibaga amabalin amarabyan ka? Ay pasensya kan, Inteng. Sana balay. Sagpaminsan laang, mate. Hindi asag paminsan. Kahit no inal daw nga ada ka ititirsi na ni kagawad ko anan. Dahil talag marmaritis tub ubraan nyo. Nalipatam sa matin ti responsibilidad mo. Saan mat, sana balay. Siyak tagluto inton bigat. Maminsan pa amarabyan ka, makita. Nagadumitin na po'y kan masida nga inluto, banang. Ay katuwan takanan taday taaging ga inton rabi eh. Anya? Yan tangay nakaluto akmatan iti kanam. Rumara kon makaamukan amangan. Ay, aglaba ka pa'y.
Ay, inton bigat laangan, intay. Sige. Na, ay, at subli ka! Na, ay, napadin talaga. Anyat orasan ba daw? Alas 8 iti agsapa. Apay ka day? Ay sos, naladaw akaw. Naladaw! Naladawak iti saritaan mi kadagiti kukumaray. Di mo ibaga, rumwar ka manan. Wan, rumwarak ita ba daw? Insaganak mo tanti kanan. Agraman ti balon mo iyay talawn. Ay, pakanumpay mo dagiti tarakenta ah. Si kantulatan, pakanam dagiti manok tasak bay apumanaw ka. Ay, maumak tulayan kan katuyang. Makitam. Pasensya kayon kukumaray. Naladawak iti oras ang nagsasaritaan tayaw. Okay laeng, Marituyang. Mala, agtugaw kan tag-istorya tayaw. Ay, Maribanang, kanyang aminin tayo kunam itay. Am mo yun ni Dexter nga asawa ni Melay. Ay, ada ka no babae day jay. Ay, ya. Kasla matinumit a lalaki ni Dexter, maray. Kas lalaeng, Marituyang. Ay, kanayon to, pa iti apad ah. Naimbag ano sa nakabkabilan ni Dexter ti asawa na. Dayta, ti Jack Amaw. Si kama nga'y Marituyang. Adama nasagap mo baro adamag. Sige, umasidig kayaw, tayara sa askaw. Amangan mo mangagdag iti lumabas at tao. Anya tar aramidam diti barangay hol pare. Ay, kwa. Umayak ko magpatulong ken ka, pare. Ay, parikot ko ngamin ni tuyang ko, pare. Ay, agpada ta. Parikot kumat ni Banang. Kasla nalipatan ti responsibilidad na ijibalay. Anya nga tatiaramidin ta, pare. Tapno sumarding da nga agchis-chismis, pare. Anya nga tano... Nuan niya, pare. Ada ka din na panunot mo nga ramitin ta. Ay, ada! Ha? Hindi pa yan napanunot ko dahi tayo. Na. Masidig ka tayo sa askaw. Yarasas man, pare. Takal di boto. Ha? Mayat ka? Ay, wala, pare. Mayatak. Ay, kita man no saan pa yung agbutang ni tuyang, ha? Anya, kabalan nyo nga aramidan ti ipapaaramid ko kada kayo? Wan Angkal. Wen, kapitan. Mabit lang. Kasla na natuyang kan antibanang matikadwa ni kagawad ko anang itirsina na. Uwin, isuda. Sigurado ang marabyan damanin na kita. Ay, anya nga oras ti panagawid daw, kapitan. Itarti itirabi kat nakapisto kayo na. Tibilin nyo lang ti aramidan mi Angkal. Win! Itun maaramid yaw. Itad kumat adagos ti tangdan yaw. Jay, alas 8. Nagsagana ka nga rudan gani. Wen, Jay. Agpulis ka mo tan. Adto'y ti puro abadaw. Kan kortina nga isuot mo. Sigurado magbutang dan ti banang. Inton makita data gani. No, saan nga, Jay? Imposible Mabutang niyan ti banang iti white liday. Ni nanatuyang nga, Jay. Uray ni nanatuyang. Anya nga itaramidon ta, Jay. Tumakder talaeng kaday, itiigit ti kalsada. Isumantibilin niya Angkal. Alang araw, Jay. Ingkag palisan, ta urayin ka di tiruar. Agawaam, ta mga no agawi daw nanatuyang madamdama. Itay pa nga uray ta dito igit ti kalsada. Ngam, awan mo't lumabas ayon, Jay. Mga raw. Amangan kit dino nagawid dan. Ay, sapay naglamag dito, Jay. Kana, nagpigsa ti angay, ay na. Kasano lang ay, nupod nung adal alya dito, Jay. Angin lang day ta, gani. Ha? Anyat orasan na yan. Nay, alas 9 yung Jay. Ay, ang mga nun naturog damutan. Ha? Saan?
Sana makaturog ni Antibanang iti balay ti sa balay. Ah, tinasaya, Chip. Tiksamlangan ni Kapitan. Sa ludsudam no nakaawidan ni Nana Barang. Ano san tapay ti aguray? Uray may isang nga oras pa'y. Chip! Ha? Chip! Apay manang? Kasla, ada timakder iti likodak, Chip. Kita man! Ha? Awan mo ti makita. Si kamay. Kasano nga no, isugayam day tatalalya. Saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibo ha? Ting, positive. Marituyang, narabiyanta manan. Wen nga raw maribanang. Naimbaglaangan tanangalak iti flashlight ka. Ay, uray syakmet amaray. At dabalon ko a flashlight. Ay, anya nga ta. No padasin tamot timag na iti sa bali adalan. Ay, shortcut ditoy, Marituyang. No ditoy ti pagnaanta. Sigurado ang makasangpet ta dagaws. Kasla karuruutan mo't di tamaray. Ay saan, Mare? Pinadas kong tinagna ditoy kat mayat mayt. Nadalos mayt. Sige nga raw maray. Padasan ta timag na iti day taadalan. Chip! Apay nga. Makaturo-turo ka pa lang. Agsapan, Chip. Ay, naiturugan tamutan dito igit ti kalsada. Ha? Awan nga pa isa. Huh? Anya nga iti raramidin ta di tao eh. Ha? Ay, nakaturog tamutan niya. Gururay ka na tuyang kananabanang. Saan dalim mabas? Ha? Ay, mga no sa bali mo tinagnaan daw, Chip. Ay, una hindi kas tao yung ganay. Muntuyin day ta kortina. Tay kargak langin dito pagkaw, Chip. Ang mga no marugitan lang. Sapay masadutang aglaba. Ay, di sana namang tad ni Uncle iti tangdantano kastoy lang. Saanan Chip? Ay, saan tamot nga rod ang naaramay ti papaaramid na. Anya ti bagayo Uncle. Apay pinayaban na kami manan dito'y barangay haul. Kunak man no inurayo daan tim abanang iti igit ti kalsada kwaraw. Apay ngay akaslawan mo't napasamak idi nagawid. Nakaisim pa'y. Ibagaman din napasamak, ganay. Kastoy na Kapitan. Nagururay kami, mait. Iso na lang ta, saan tamot alimabas itayan, may. Ang mga nun, nag-shortcut dakit di iti dalan, Ay, sumit lagayam Ay, nagsina kayo ngay. Ni kwarog ti agura iti shortcut. Si kamot iti kalsada, ganay. Ha? Kasano ngay no? Unang kail. Kasta Ay, ti aramidan may. Basta dubliyam ti tangdan mi No problem. Aw, nangagmaw ganay. ay. Dubliyan ni Uncle ti tangdan ta. Dapay pagmerienda yun. Wow! Agyaman kami, Uncle. Sige, intun rabe. May pasigurado may amapasama kan ti kayat mo amapasama, Uncle. Chip, anya turasan. Ang alas 9 ni ti rabe. Sigurado nga agawi dandanan na tuyang ka ng tibanang. Agsinat ang gani. Ha? Sikat dito'y kalsada. Siyak ije shortcut adalan. Ay, kwa Chip, kasla, jak Bakla kan sama, ganay. Kasano ngay no dalalya, Chip? Ay, bakla ka talaga. Ay, saan mo ta, Chip? No kasta nga raw. Apay mabutang kay ti alalya. Madanaganak lang, Chip. Awan pagdanagam. Sa nabalay, tawan may sa kilometro a distansyata. Di tahak lang shortcut. Ta dito'y kan kalsada. Alang nga raw. Di mo liplipatan at ag-text kanyak, Chip. Orayan nak, tapno, agkuyog tang agaway. Wan, danag mo na ya. Agkuyog tantong agaway. Ala, agsina tang arudan. Rabiin, Marituyang. Iso adito shortcut adalan man ti pagnaan ka. Tapno mabibiit ta makaawid. Nakabutbutang mo't di tamaray. Dito'y kalsada latta kuman. Anya nga minti kabuteng mo aya, Marituyang. Kasla ado ti alalya iti day taadalan. Sana bali taada akmet akaduam. Ay, sige man laangan maray. Dita shortcut
adalan ti pagnaan ta. Sige. Ay. Maray. Dahil namin pagpagnaam ti silawam Sana kumporme. Ha! Ay, maribanang! Anya nga iday, Chay. Adamot nakapuraw anak katakder iti tenga ti dalan. Maray. No sana nagbindot. White lady na siya. Ay, kung nagtumot ngamin kan ka. Ijay kalsada ti pagnaan ta. Ay, agsambing na pala. Panagkunakat. Nas ka na to, maray ka! Ay, orayan na! Maribanang! Maribanang! Ay na, nagpardas ka to, maray. Ay, nembaglagan ta simbarking ka. Ay, sana. Ay, uray dito kalsada, maray. At ang white lady. Huwag nga pa'y sumaray. Kasano nga'y daytan? Bagakbat namin, asantan nga ang pagpakarabi Maray! Kuti-kuti mo ti white lady. Ito, maray, narito yang. Agbilang akititalaw. Ay, siya. Dua. Ay! Marito yan! Ay, marito yan! Abay, ating maray kakat sa anak pa yan, alpasa nagbilang! Ay, Umuna akong nga maray! ay, marito yan! Urayan na! Ano ka, Tuyang? Nabambanog ka ba ta si Mangpay? Badang, at nakita mi white lady. White lady ka now. Pudnaw ti bagbagak, badang. Sino nga may tinangibaga agpakarabi ka, Tuyang? Jak matamaw, akas jeti mapasama ka. Ay, ayan na ikaw. Nabati pa iti chinilas ka. Natudok to'y sa kakitilansa. Ayan na ikaw. Badang, itaray nakman ije ospital. Jak kayat timati tanaw, taamangan no mataya. Ay, ay na. Ay, inteng, lukata mo na tiridaw. Ay na, dati nakita mi ang white lady. Ay, alan inteng. Masyan ka kanyag. Lukatam ko matiridaw. Ay, saan ka nakalak na ita? Iduroy mo lang ta. Ano na itarupa? Dapat sugat mo. Anay ko. Naidaramudo, magkiti ka na daras ko. Intay. Pangasim, imbis sa sirmunan na ka. Alam man kit di ti agas. At agasam tirupak anasugat. At pakarabi ka pa ay. Dito ka chichismis mo, kurang pa dito. Sanan Apulos. Agbalbaliw ako na Ay nanatoyang kananabanang. Pag nakman nyo kumanday ta, anapasamak kada kayo. Saan na da kasti makikaaruba? Ngam saan kumaaday ta, ti ipang pangro na yun. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center.
iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Asino tinakapila? Di chiptanod ko araw, tataba daw. Orayin nyo gate, na pa nag-CR. Ha? Mga mabayagan, mate? Ha? Sa dino nga minti papanan nyo aya. Ay, kat inak makisugal Manay, ang mga arkilaan nyo manan, ni chiptanod ko araw. Ay, shh! Di mo pigpigsaan. Swerte ak nga miniti dahi dya sugalan kay. Ha? Apay anay bagayo ti kasta tata? Namin anon aya anak isugal kayaw? Ay, naminsan lang. Naminsan lagayam. Ang mga no tsambalaan ti panangabak yaw. Aw, sa dino ti papanan yaw, tataba daw. Nakabuts kayo, mate. Itulod na iti ka barbaro apag susugalan ni Jamyanan. Sige, lumugan kayo nga rudan, ta itulod kayaw. Kasha! Aw, at datan dito'y pagsusugalan. Anya nga tano orayan naglangan, tapno si kamanan ti pagluganak nga agaway. Ang mga no agmalmalam kamit nga agsugal. Ay, kat sigurado dahi ta ako araw. Maturog ka langan dito'y tricycle mo, ta orayan na. Ay, wino saan? Sumurot ka langan kanyak, ta makisugal kamay. Sanain, ang mga no sapulan nak ni Angkail. Umay kayong tulangan sukunan inton malam. Ha? Ay, imbagam dahi ta ako araw. Sige, sukunan nagtulangan. Sige, basta arkila Wen, dalag mo na ya. Nangibaga ngamin kan kaasana ngagplit eh. Win orlos arkila. Wen! Apay nga narabyan ka ng sukon kanya, kwaraw. Imbagak matkan ka nga alas 6. Pasensya kan, ado ti pasahiros ka. Hinton maminsan, agtungpal kay ti ora sa pagtulagan ta. Nawatam. Untata. Hinton kwan dya kung dubyan ti plitik kan ka. Ay, saan mo't akasta No kasta nga raw, agtungpal kay ti kayat ka. Kwaraw. Madinsa Kasla isumot ang takin tricycle, iti tricycle ka. Ay, sumungpat ka mo't ako araw. Nawatam timbagak. Apay ngay nga ung tanak. Tricycle mo ayat, ipaspasadak. Tricycle ka, saan ka day? Saan ko a tricycle gam nagpliti akmait? Doble ti pagplitik. Nagsasaw kamait. Nukastamot lang. Saan kan nga ilugan? Magnakalangin nga gaway. Ay, mabitlaan ko araw. Sino nga iti pagluganak? Aglugan kayo iti kwartayo Ay, si kamat ko araw. Kung nakalaang day dyan. Nala, mapanta nga rudan. Isardang mo pa ilaan ti tricycle mo. Apay nga ikat saan tapay mo't adimano ni Jabalayaw. Sapay nagsip nga dito'y abanda. Awan street light. Basta isardang mo. Anyaya ti aramidan yaw. Basta tungpal ka. Timpaigid kon ti tricycle ka. Apay aya. Mabitlaan tagpulisak. Agpalas ka. Inton makadanon tayo Jabalayaw. Ay, sana mabalin. Ang mga numaamuan ni Nanam Atuyang, asugalan tinapanakap. Takon, Tuyang my loves. Kumusta nga ay dagiti mula ta ije bangkag? Ay kwa, di makaldan. Adda ka din mabalin ang maapay. Kwa, ay, awan pa'y Na, apay akaslasan ka sigurado iti sungbat ma. Kwa, ay, awan pa'y nga raw. Agpodno ka man ba daw? Ijay ka di bangkag ti papapanamon no saan? Ay, iji bang kagtatuyang? Sa dino kumapay ti papanak ngay. Siguradom lang ba daw? At dalamadok talak ang mading aramid mo, ay talagang agsungbat ka kanya. Nakapulis ka, Mike. At naka di papanam. Agawid akpay laang ijay lugar may. Masakit ka no ni Antilagrain. Amangan no kayat mo ti sumuraw. Ay, sanay. Busy ak iji bangkag ta. Ado pa'y timulaak. Sigurado ka, adi mo kayat ti sumuraw? Wen, mangtudak lang nga iti kwarta ngay gatang mo iti groceries ngay sangpot mo para kadakwada.
At iti talo aribaw. Ah, talo riba? Nay, sa dino nga'y tinangalaam iti da ito akwarta. Ha? Ay kwa, ornong ko. Agawitan ko araw. Nasa papay mo ta. San pa'y lang alas 6? No imbaga nga agawitan. Nakaungungot kayo, Mike. Saan kayo matakasta asigo na? Naabakag nga men. Uray pisaw, awanan nagbate. Anya? Awanan. Ay, kung nagtumot nga diyo itugot namin na kwartayaw. Anya nga ita? Naabak amin na kwartayaw. Utangin yun tuman ng tiplite yaw. Jay, kasino dito mawawag? Di mo lata ni kaskasaw, gani. Apay nga minadi mo sung bataan. Di tatabonong dayta. Ay katsung batam mga nun napatagmat ti baga na. Ang mga nuwag pa itulod man ni Jamianan. Wano saan? Ang mga nuwad naman ng kalukuan nga ramidan na. Awan ba't siguro? Kanya nga iti amaw. Jakon kaya ti mairaman iti kalukuan na. Payapi na umainak dito'y balayaw, tataba daw. Ay na, impaglaki din tayo may kajon dyan. Saan nga minasungsung-batan ni Kwarog dagiti awag ka? Ni, ti bacon rice cooker mat dagita inruar mo. Sa dino nga iti pangipanam ka dagita. Ay kwa, itulod na klaengin ijay ilay dyan dyan. Ha? Sa dino nga min ti pangipanan nyo kadagita gamit yaw. Ay. Ang mga nuad damot kalukuan nga aramiden yaw kat mairaman akpay. Ay, sana kalukwan dito. Oy, mapan ko laeng ipa-repair to iti bacon rice cooker mi anadadail. Iparipir yu langin kini Chip Tanod Kwarog. Nalaing day nga agripir. Ay saan? Diyak kayat ni Kwarog. Sa may isa, adayawan nalalaeng diyak repair ijay ilay. Sige, no day tati ko na yaw. Ala, lumugan kayo nga rudan iti tricycle ka. Gumatangak man iti may 1 kilo a karnit baboy, kagawad ko anang. Anya pa, Junjun. Day talaeng kagawad. Ay, wang gayam. Ni kabadong di intulod mo ijay ili itagsapa. Wen, iparipir na kano dagiti nadadael agamit da. Tibay kan rice cooker. Nadadala TV ka na rice cooker ko na, Junjun. Wen kagawad, ang mapaya kasta ti reaksyon nyo. Ay mas dahawak laang. Kabarbaro mo't di rice cooker kan TV da. Kan may sa, awan mo't imot na rice cooker kan TV idi nagawid. Ang mga nusaan pa yan natarimaan. Iso nga imbati na pailangi di pagparipiran. Kasladyak mamati ang nadadaal ti TV kan rice cooker da. Amang ano inla ko na laang. Nadamag ko ngamin ang makisugsugal ni kabadong ijamyanan. Ang mga nawanan ti pangalaan na iti sugal na. Isu ngayon lakonan dagiti gamit da. Barikwanang, umayak man maki-standby dito iti Resena. Sige lang, maribanang. Day, adamat ko siya nakaparada iti paraangan da Marituyang. Nakaawid ka din ni Marituyang? Saan pa ay mare? Panagkunakat ilakla ko laang ni kabadong dagiti gamit da. Ilako? Ay, apay ko mga ilako na. Umakarda ka din? Tsaka mo Tay di na minsan nga aldaw ka nakita ka nagpaili ni kabadong. Innala na ti rice cooker kan TV da. Andamanan na ngala iti sofada. Sa ita, kasla tay ref daman ng tiin may innala ti kotsa nakaparada iti paraangan da. Amo nga ta ni Marituyang akas iti mapaspasamak. Diyak mo Diyak pa'y ngamin imbagakan kwa na ta sa anak pa'y mata sigurado. Sa maysa, apay ko mga ilako ni Pari Badong dagiti gamit da. Ay, umasidig ka tayo rasaas ko, mare. Dayta, ibaga mahon. Inaldaw ang makisugsugal ni kabadong ijamyanan. Kat atapag nga ilakla ko na dagiti gamit da. Tapno adda pagsugal na. Na, asinaw tinakadamagam iti dayta, maray.
Ni kwarog tinang ibaga kanya. Hello, Marituyang. Nay, imawag ka mo't maribanang. Adda ka di bagam. Kwa nga men. Kastoy nay, Marituyang. Kasla ilakla kumatan ni pari badong dagiti gamit yaw. Agsisinukat mutan tilugan ama pa ni Jabalay yaw. Anya? Sa anak mo't kitday, asigurado. Hanggang maday ti agparparik na kanyak. Iso nga agawid ka kumapay, mare. Amangan no pati jay balay kan dagayaw kat mailakon ni pari badong. Na, an-anuan kumangay ni badong ti kwarta no bilang. Kat busy mo't ijay bangkag may maray. Ay, saan nga ijay bangkag yo ti papapanan na. Ijay sugalan. Ni kwarog tinakaibaga kanyak, anaadik iti sugal ni badong maw. Ay, naglukon na ijay abadong. Iso nga agawid ka kumapay. Sakbay ama ilakon ni badong ti balay kan dagayo. Inteng, itay ka kadipay? Ewin, ket nangig ko tinagsaritaan nyo kan ni Marituyang. Kunakon ka. No kasta, amom ti madingar aramidan ni pari badong. Idi pa'y nga amok makisugsugal ni pari badong ijamyanan. San laday ka? Amok nga inla ko na dagiti usarda kan ni Marituyang. Apay nga rod adi ka nagsasao. Wala. Ta sa anak pa asigurado idi. Ay, naimbagkit dita na ibaga ni Marikwanang dagiti nakita na. Tano saan? Amangan no mailako ni pari badong tibalay kan dagada. Asaan nga amo ni Marituyang. Gani, apa ka Chep? Anya ti aramidan ni Tata Badong dito'y paradaan. Itay pa nakatugaw, Chep. Naan ano aya? Kaslag balamot ang tilangana. Kita am ti kawas naaw. San-san na nalablabaan. Kanti chinilas na. Saan mo't apares? Sana ngagbala. Ha? Kaya't mo, tatanugak na tagong mo. Ay, kukwa. Saan nyo matadandanugan ni Chip Tata pa daw. Dakas na ita. Uwan mate. May saka mo dita ganay. Ha? Kaya't mo, tatanugak na matam, ha? Apay aya nakaungunget kayo ita, tataba daw. Ayawan bibiyang yu adwa. Dita kayo manlangan. Aung pa'y sir-serbiyaw. Na. Apay akastaitan ni tataba daw. Naabak siguro manin. Ay, iti sugal, Chip. Tunggal maabak iti sugal. Datayo ti pagpupungtutan na. Nagalas at talaga ti ugali na. Naadik nga mina, Chip. Mag-asong nga eh. Nailako da pa yan dagiti gamit na kini nanatuyang. Hindi na panak nakiinom iji balay da. Awanan da iji plata o kan kaldero da. May salagan at asakan kutsara tinagbatay. Asinaw tinangibaga nga ilakom dagiti gamit ta, Ay no! Talaga mapagtita kaun ba daw? Papakawanan na kun ato tutuyang. Kunak man no ijay bangkag ti papanam ako nam. Apay nga inlimod mo kanyak makisugsugal kagayam, Ay, sorry. Sorry, tuyang. Kuha. Naabakan iti sugal, ti bayad dagiti gamit tangain lakok. Nagbambandugan ta iti mano atawan dagijay agamay. Ita, ingkalaing sugsugal. Ay, jaka mo taramidakan ka ba daw? Naimbaglangan, tanyawag ni Maribanang. Dandani gaya man inlakom ti balay kan ti dagata. Ay, tuyang ikan nagpa iti may sagon daway. Agbalbaliw akon, promise. Saan? Ay, Ikan ka iti pagnakmam. Alam dagito'y badom tapumanaw kan dito'y balay. Ay, masyan ka kumamot kanyak atuyang. Ay, di na ko mapapanawan. Awan na mo ka papanak. Ay, parikot mong dayta! Ay. Pumanaw kan! Tagburburag ti darak tunggal makikitak tarupay! Agyaman nagpare. Agyaman nag-unay ta pinakan ken pinastrik nak dito'y house yaw. Apay nga min akas jeti inaramid, Maw.
Apay nga inlakom dagiti gamit yaw. Pati plato, kaldero, inlakom. Kwa, awan nga minin pangalaki ti kwarta pag sugal ko, pare. Pag nakmam kumadaytan, paray. Kwa, agkintawak ko makin ka, pare. Anya dayta? Kasaritam ko man ituyang ko, please. Kaya't kunti agawit iti balay, please. Saan pa'y nga ita? Urayam nga agbao ti pungtot na. Ura siyak madano siyak ti asawam. Papanawon ka talaga. Gagasti inaramid mo. Kunak ngamin no bumakna nga kiti sugal. Gamisaan mo't gayam paray. Ay napasubo aklan. Adyang iti planom ita. Ay katagsapulak iti pagtrabaho ka paray. Naskan na complete wag manan ti gamit mi iti balay may. Una. Agbalbaliw kan talaklakayan kan paray. Di mon ulitan ti dakas nga inaramid mo. Ay, uwan paray. Sanay. Ay na, tatabadong. Agbalbaliw kan. Kan aramidam ti amin tapno agsubli ti panagtalak ni Nana Toyang kan. Laglagi pam, ati panagsugal, kat posible amang itunda, iti pan nakadadaal ti pamilya. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangan. Kapitan Inteng. Sa dino ti ayan ti kalugong ka dungaw. Ay, Jack, amukan ka, Inteng. Sa dino nga min tinangikargam idi rabi, aya. Dito'y likod mo tiri daw ti amok. Awan mo't tinakitak dita, itay nagringak. Sa nabalay, uray sa anak kon nga agkalugong. Sa dino nga min ti papanam, aya. Di talaeng. Sa dino, adita. Itayan da pari badung ah. Anya ti aramidam ijay. Na, tasalud-sudam matin amin. Di mo ibaga nga arak man ang tigagaraam ijay. Ay, arak asasawam. Tapno ibagakan ka. Inak lang check upan ti poultry house da pari ba daw. Nalawag ayam ti patakder mo a poultry house mo. Wen paray, palawag pa dita. Ay, mayat atap to saan tayo ang maibusan iti supply ti itlog dito yung barangay tayo. Tika na yun nga ibilin ko paray. Nasken anadalos ti poultry house yaw. Tapno awan ti agreklamaw. Wen ka di, danag mun aya. Palagip unli. Saan na rumbang nga ulit-ulitan pa nga ibaga pare? Na? Amo ko na kita. Very good, pare. Ay, wen kayang paray. Ato ti 2 at 3 nga itlaw. Ay, saan nagpabit ang nagorder? Si kamat pare. Libre ko na yan sa'yo. Ay, maraming salamat, pare. Nagadumot ten ti ginatang mo nga itlog, Inteng. Saan ta samot ama ibus daytoy? Ay, saan ko ginatang dagita dungaw? No saan mo aginatang? Anya ngay nga road. Intad ni pare badung. Libre. Na, amangan mat no addamanan kasukat dagita nga itlog. Siguro akit awan mo't. Ay, laki din. Mangiluto ka man iti sida enta. Naumak iti puro natin. Anya ti kayat mo? Boiled wenno fried? Uraan niya ditan. Agawa am ti agluto tani. Mabisin ako. Nay, badaw. Apay ngay, naksayan mo't daytoy nakatre nga itlog ditaw. Intad ko kini pare Inteng. Na, apay ngintad mo. Malugi ta ano ipadpadawat mo lang. Manomat lang nga di 2 at 3.
Oray 200 laeng ti may sa atray. Sayang latan no ipadawat mo laeng. Pagsayatan mo't laeng tararamidag tuyang. Naskan niya ikanta mo't Tapno di na strict 20 poultry house ta. Ayun anya. Awan pagdanagam, tamasubot tamot laeng ti 400 pesos ngayon padawat ko kini pare inteng. Dakdakkel to pa'y tagsubli tuyang. Pinakan kaon dagiti taraken ta amanaw badaong. Nasayat, Mike. Ayun gayam. Dandanin maibus ti maisken vitamins da. Si kametan ti mapan gumatang. Na, nagpartak mo't na maibusan. Ay katun tado nga rod dagiti taraken ta. Ken may sa dakkel mo ti koleksyon ta. So nga aday gatang ta. Si kan ti mapan gumatang ija ilay. Okay. Ingka nga roden agsagana kan ta sambutom ni ganay. Saan ngamin nga agbiyahin ni Kwarog ita? Tadda ka no ilakad na ijay sintraw. Uwinan. Ala, rogyam nga ro dan taglista. Agpalingki ka matlaangan iti pang kusina ta. Uwinan. Siya kung ti makamaw, basta ilistam amin ay. Marikwanang, gumatangak man iti mantika. Nay, apay nga anak ka face mask ka, Maray. Ay, kasanumat ngamin, Maray. Nagbangsit ti rugit ti manok at arakan na marituyang. Di mo maangot aya. Win nga agpaysaw. Ay na, makadulokak paykit din. Sobrang harod, Maray. Sa anak to pa makaturog nukwa. Ay, kinasaritam kumaada marituyang. Saan damot nga mo madititirsenak? Ah, Panagkunak. Saan dadaldalusan anasaya at ti poultry house da? Ay, wen siguro Ay, naimbaglangan tawan ti maangot mi ija balay. Ay, andan to Ay, anyang aminan tay gatangan, Maray. May sakilo amantika, Maray. At to'y tibayad ko. Mabitla nga ron taala at tigat-gatangan. Jay, umayak man mat dito balay mau. Ay, dito yak pailangan nga maturog. Kit no naglawa jay balayaw, ganay. Ay na, jak maanusan ng ti angaw, nyaggapo ijay poultry house da tataba daw, nanatuyang, Jay. Tabay. Nagpigsa ti angot ti rugit dagiti tarakenda manaw. Ay, maangot aging kay jay balay kaw. Sigurado kay ti dayta nga ibagbagam. Wan, Jay. Ay na, sana ka mang rabrabak. No kayat mo agad, mapantay jay balay kaw, tapno mapanagnagam. Ay, sanain. Ngamnuman pud no tay mbagam. Panagkunak, nasken nga aksyonan ni Uncle Dayta parikaut. Ha? Ay, mabainak mo't nga rod amang ibagakin ni Kapitan, Jay. Nya kumati pagbainam. Kumpari na ni Tata pa daw. Amangan no saan na matlaang aksyonan, nagreklamo kami. Ay, no siya, awan ti kumpare. Di uray pa'y kumpari ni Uncle ni Tata Badaw. Nasken latang aksyonan na ti reklamo dagiti bumarangay. Kapayan naka-face mask ka, Dungaw. Ay, di mo ibaga nga awan ti masayop mo, inteng. Masayop nga. Ay, pinagsidada ka lang ititlog. Awanan ti maangot mo. Anyang amin dayta. Apay, saan mo maangot ti lugit ti manok da marituyang? Unag pasaw. Hanggang, saan unay maangot? Maanusak? Ay, nainteng, numaanusam, siyak, saanan. Na, Uray ni Marikwanang, agrikreklamo mo tan. anyang arot ti aramiday. Ay, kat kasaritam ada pari badong. Nasken adalusan daan na imbag ti poultry house da. No saan da ngayales, ay, awanan kakaasi tayaw. Mala, kasaritak to. Apay ngay may ka dito'y balay, Kwarog. Na, aging ga dito'y balayaw, antay. Ti Anya, Aging ga dito'y balayaw. Dumanon ti angot nga agtatao di ta poultry da Tata Badaw. ay win nga rod, Kwarog.
Nakamassak pa yan. Nagsakitan ti agong ko. Uray daganay. Aging gay jay balayda. Makadanon matiangot ijay. Uray nakasara ti tawa kan ridaw da. Maangot lat ta. Ay, day tangarod kat. Hanggang dimot ngamin aksyonan ni uncle mo. Sana balik ka no? Tasaan mo't nga umdas apakatayan tayo. Ha? Kasta timbaga ni Angkal? Katuan. Ay, unay ni Angkal. Amangan met no adda suhol na. Kanayon ngamin nga ikan ni tatam abadong iti itlog tunggal mapan ijayanda. Makitam dagiti tray ti itlog iti sirok ti lamisaan, kwarog. Ha? Dapari badong tinangted karagita. Salang aday ta. Adda pa'y nayon na amanuknuk wa. Ay, isumot lagayam. Naimbaglangan tay may kaduti tersenak marituyang. Apay, aday baga maray. Daldalusan nyo kadya na saya at ti poultry house yaw. Katuan mag. Apay aya. Apay, di mo makita dagita nagado ang ilaw, maray. Kahit anya ko maitano nagado tingilaw dito'y tersinam. Naggapo dagita iti poultry house yaw. Anya naggapo iti poultry house may. Kat no nadalos ti poultry may. Ti konam kitday, di mo amo adalosan ti paraangam. Iso nga imado tingilaw. Amo, maray, italaan nga nagpatakder kayo iti poultry house. Anapasamak ti kasta. No kayat mo, di sumurot ka kanyak. Tapno makitam anadalos ti poultry may. San man aday tamang dadadal ti amom sika marikwanang. Anyat gata nga, maribanhang. Ay, umayak man gumatang iti may sa kilo nga asin, mare. Ato iti bayad ka, oh. Mabitlaang tayalaan ka. Ay, sos. Ay, nagaduting hilaw dito'y tersenam, marikwanang. Ay, awan nga road. Iso kinarga kiti mosquito net titawa ka naridaw ko. Agraman pang panganak. Kinarga ako niti mosquito net. Narigatan. Kita am day ta naka-display at tinapay dita. Nagado, tingilaw na. Ay, pero huwisyo day ta a poultry house da marituyang. Sobra maray. Ang mga no isukit diti pakaalaan tayo iti sakit. Day tangarud kat. Kinasaritam ka din da marituyang, may papan iti day ta abanag. Kinasarita kidi kalman, ng makaungat kidin. San ka nung nga poultry house dati naggapuan dagita ang ilaw? Sa dino nga road. Di ko na, amangan ka nun na narugit ti paraangan ka. Iso nga ado ting ilaw. Anya? Ay, naska na maamuan ni Inteng dagito yung mapaspasamak. Yahoo! Pare Badong! Adak dito'y paray! Ay, bagman tayo may ka dito'y poultry house, may. Ewan pare. Kasla na nayo ng titarakan nyo ang manok Ay, wala paray. Sukatan min ti dadumat, basit lang ang titlog da. So, sinukatan min iti baraw. Aya? No kayat mo pare akat mga laka iti kal. Ado pa'y tinagbate. Ay, mabalin pare. Ay, katwa na pare. Oray man mga laka iti 5. Ay, uwan man nga ron. Itlog ngay pare. Ada pa'y. Ay, naibusin pare. Sige. Ikan kan iti 2 at 3 pare. Ay, ada ako dungaw. Nangalaam manan kadagita ang manok. Intan nga ron ni pare Badong. Apay nga inalam. Apay manin. Ay na, warning nga man kit di ida, Inteng. Ha? Kita man tilamisaan ta. Ha? Nagado tingilaw. Abugam Ay uray abugak, agsubli dalat ta. Na. Uray jay tersena ni Marikwanang. Nagadumot lang tingilaw ijay. Ay, ilutom kit din dahito manok. Ay nainteng, Na. sana mabalen ti kasto ang mapaspasamak. Adaw ti kabaranggayan tayo nga agrikreklamo iti poultry house da marituyang. Ay, saan man aday ta kinarawat mo iti karne ti manok ti ipakat mo? Amahan mo da mosquito nit now. Ganay.
Anom ti mosquito night, Chay. Masapol ti mosquito night. Nagadung haminin tingilaw. Kitaham ti lamisanaw. Ha? Agraman tawa. Nagadu tingilaw Nay, unyag pa isaw. Delikadon ti kastoy mapaspasamak. Ang mga nuwag sakit tayo gapo itingilaw. Ay, pasensya ka na, Chay. Awan mo't ngamin mosquito night kaw. Ay, daan ti banang. Ang mga nuwad da pa'y mosquito net da. No addaman, usa rin damot Ay, kasano ngayon day tawi ganay. Adto yan ti impalutom asidaan. So, nagimasin. Manok ko naman. Kita tane, nagadutingilaw. Di mo kaskaso na kita dungaw. Ngilaw lang. Mga takit din. Ala, umuna ka na mga. Saan ka mabisin? Mga anak to inton madamdama. Ay, Jack Marik na tibisin ko. Idi nakitak dagita ang ngilaw. Mga nakit din. Anay, dungaw. Nalpas ka kadidita si Ar. Ay, saan pa? Agawa am ta siyakmet. Katno ka ununag gulaan. Anay, agawa amot ata ni nagsakit ti tiyan ko. Anay. Anyak ko na. Ay, nasakit ti tiyan ko. Ay, agawa am ko matiyag siyar. Ay, mabilang tayo flash ko na itaw. Makauray ka kada Anay ko. Anyat na yung intay. Ay, nagsakit ti tiyan ko, dunggo. Anay ko. Day tanti ibagbagak. Ay, di na ko masermonan. Basol mo no apay anag sakit ta tiyan mo. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak akasaritam to da pari badong. Tayalis da ti poultry house da. Ngabdi mo mat kaya. Anya nga ita. Kakapsuta ko na. Ay, karasubliak iti siyar. Anay. Makiitam dayta. Ay, agbalin ko mga adal kan kadayta inteng. Saan aga puta adda itad da pari badong kan ka. Kat saan mo nga aksyon at reklamo dagiti bumarangay. Una di dungo. Kat, anya nga ro ti aramidam ita. Lumay ka ti sakit ti tiyan ka. Indak kasarita da pare ba daw nga. Panagkunag. Kat masa poultry assessment para iti lokasyon ti poultry house da. Ay na, Kapitan! Aramidam no anya ti maiparbang. Sana ga po tadamaw awat mo alipre. Kat saan mo nga aksyonan ti reklamo dagiti kabarangganyan. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay